ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସାରିକି ଏବେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବୁଲିବା ତ ସବୁ ଏଠି ମସ୍ତି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ମୋବାଇଲ କିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଏବେ ମସ୍ତି କରିବାର ଅଛି ତ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ଯିବେ ଆଉ। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଗଣେଶ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ शुभेच्छा। तो टाइम के 7:25 तो मुझे जी फास्ट ट्यूशन आसिकी स्कूल जी आउ घर को आसि डायरेक्ट ट्यूशन तो फाइनाली एवं आसिकी घरे पहुँचली किंतु आज स्कूल तो मोबाइल एंट्री कले बोली तो मुझे आपन को किसी भी देखे पारे पूजार किसी वीडियो तो सो सॉरी तो मत क्षमा करदे प्लीज़ आउ आपण प्लीज़ मते मो को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट करिए प्लीज़।